Kuchanio chia budget ndani ya kaunti ya Meru nacho chiethirite chikiarirwa kiumeki na tukubora rekire mabango ya siasa tukure kuibo kuma kanywene kamukano kyo baraba ingine ya bunge eu Jimo Chui akiuga ati kaitene kaba kwa rene ndibethirite ba ikinyithirwo memorandum ya uraba kerekania budget yo mwaka 2024-2025 na kiume twitite roba kwirirwa kwithira ba ikulukia mantu ya yonde na bethira ba itakiri public participation kendo kulukia budget ya mwaka wa thirikari yo 2024-2025 tena bere kurania ba twitura maoni ya kuna ile kwirwa kuchanio atia budget kiri thirikari ya county ya Meru yana tukudurandite green teto chewero thaitatu ya kaunti ya Tharaka Nithi kulukia budget ya bilioni 6.5 urongiro kigina rukuyukie chunchi kira kinene kuchania wetana mbere ukujirwa kulukwa kwa budget ya kaunti ya Meru ya mwaka 2024-2025 Utongeri wa Baraka imbunge ya Meru mwendeithile kuria njenzi bachiumire kuonokia utongeri wa Meru nontu kuri Antoni athuku Kenya kuma Nairobi na kona imoche Kenya kumira kuandamana kinya nyuma ya rais utianiria rwariro kigina 2024 Mwananitoa madhidhio ni Purity Richard. Bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ni kuloketie budget ya mwaka yo 2024-2025 ya bilioni 6.5 na rogi mbumwere boyo ketie kigena kira kinene kithoma budget minister wa kigena Lawrence Doeria awete chunchika 64 kieta kiri mantu yo tumiri yo BC no ribo meshara na minister ugima daktari ndura kugishoye yakiwa bena mantu kadumba yaraba kwenda kwerekana kiri rwangiro ugima kenda kaunti withara kinyankuluki samrogeshima aina ribotie Bajeti ya mwaka wa 2024 mwaka wa 2025 ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ikinyithitwe ikaroni kia MCA ba kaunti no minister wa kigina Lawrence Doeria aranyumani MCA Murithi Gaturo uranwe mukarigiti wa kamiti ya kigina aminenkaniritie kiri MCA baba baraba mikurukitie kwa wingi tatiga bathatu bago barabareganite nio Kiri budget ino ya mugana wa chiringi bilioni 6 na milioni 500 gichunchi kia 64 kwa igana gikathi kiri uriibwa michara na matomiri mara mangi mawakirantu tuwe na allocation ya 6.5 billion watho wetu kuringa PFM Act yugaga report yacha budget yacha chwiriria gintu kia mbere kana 70% ili kuri recurrent 30% kuri development muge budget ino yetu 64% ni ethiete kuri recurrent of which ingwete kia tokathia na 30 fees enkegwelo one of the best in the county. Ministry ya ugima neo ejukite kiguchikira kinene ya kigina giki health watakawainda ni umbete kwegwe geukia 33% of our budget iria eukitie kuchwiriria mauntu ma mishara kwa guri current balance budget ya gintu tugweta health ni eri guru muno nuntu aguchwiriria michala na dawa na nkinya kuigwa tukikula maguta kuringana na minister wa ugima wa thirikari ya kaunti no Daktari Ndura Kugishoya rugairuru rugatethia ministry yake kiri mibango kathumba ira itimite kaunti ya Tharaka Nithi igwetwa itongoretie kiri utungata bogima urio mubango wa CP3 urabagwatanagira na kiama kia mutharaba mutune kurwa na ugwati bwa mirimo ira yumanagia na nyamu nitwichikwe na mirimo mingi iria irugaga kuma kiri nyamu ikagwatithia antu ta murimo wa timbi nitwiche kuri timbi ya ng'ombe na timbi ino ya ng'ombe no igwatithia antu nitwiche kuri murimo tore gwataga kuro etagwa rabies na gicunku kana nkoma cia kuro iria igwatithagia antu na kwina iria etagwa anthrax nitwithiritwe tukirutaga wira na teams na partners kana maria matugwataga mbaru ma Kenya Red Cross na International Federation ya Red Cross na USAID branch ya United States Government ira etethagia
health USAID kulwa na mirimu eno kurigiriria na rira muntu agwatwa niu kumenya bora tunkiumba kuthondeka muntu akabua ringi. Kumekuwa na increase ama uongezeko wa magonjwa yenye tunaita infectious disease, ile magonjwa ambayo inaambukizwa kutoka kwa mnyama pengine kuelekea kwa binadamu, na kwa hivyo tumefanya kazi pamoja na the county government of Tharaka ili tuweze kuelimisha watu pale mashinani, tuseme the community, waelewe ya kwamba what are the prevention measures, what are some of the risk factors ambazo zinaweza sababisha haya magonjwa kuelekea zaidi kwa mtu mmoja. Bariti ndeto ino kiathoni ya kurugura mubango ura abisa bababa mutharaba mutune bawatanirite na barongiruru ogima amwe na CHP kagita kaba kuthiuruka maturani bagichunkunaga ukinyaniru bwa mubango jo wa kurwa na mirimo eno yumanagia na nyamu. Tutatembelea pale manyumbani, manake hii project ama huu mradi tumekuwa tukifanya Tharaka Nithi kwa miaka 6, na kwa hivyo katika hii elimu ambayo inapelekwa pale nyumbani ni tumeona mazao ili kwamba the communities are well informed, wameweza kuelimika, na kwa hivyo tutakuwa tunatembelea manyumbani ndio tupate what have they been able to learn from this project na ni ipi ambao wameweza kuput up until this moment in terms of prevention, na pia kitu ambao tunaita early detection ama ile kugundua signs and symptoms at an early stage ndio tuzuie maambukizi ya haya magonjwa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kuringana na watho banjeti cionthe ndene ya Kenya ibatire kwithira ciukuluku mbere ya tariki 30 mweri wa 6 amona bou kuria kwibanua atika gavana wa Meru Kawira Mwangaza na MCA ba county ni kutumita mwankane ndi banjeti gethira itakinywa mbere ya mbunge ya county kiurekere kenene ndene atire mwerekera yo Meru na yuriko kutina budget Phineas Simana na utariria nkuluki kire arwe siasa. Honorable members, I have committed this petition to the mwaka wa kithirikari yuthera yukiambireria tariki 1 mweri wa 7 na kuthira tariki 30 mweri wa 6 o mwaka. Thank you, Honorable Speaker. Speaker, I believe kithiro kumenya kau nende kindo to twithira tukiara kingi House, Mr. Speaker, might start trashing mbere ya mwaka yo thirikari yuthira ukithira no mwanka kwithira kwina uthomi bwa budget na bo withira bwekarika ki thirikari nene na kinya thirikari cha makaunti cionthe ande ni andiguru ya Kenya. To 2025 we'll focus on bottom-up economic transformation agenda priorities. Unendi batiri makaunti ya Meru acheke aramwankire ruare turi budget ithirite ikithoma wa Indi no mwaka yo thirikari yutathira na nonto tu tariki 27 nitigere ntuku 3 mwaka yo thira yukithira. Unioma ende mbunge ya Meru itaira ichamana kia ntuku ya Jumaine na Jumatano aki na kuni umwe na kuwa batithira baichamana kia ringi mwaka tuitite ende mwaka yo thirikari yore ukithira nindi ukiambira iria tuku ya matuku aili. Kendo tigira kwina ubangania bwa kigina na kwina mitaratara ikwithira kithingatahirwa na kwithagirwa kwina mantu kathumba yareo kinya public financial management irene ndi thaira itaranjira cha kuga kigina kia county na kumenya ni na mbeca ciongwe kethira ikerekaira. Mibango ere thithitwe mwaka wa 2022-2023 financial year mono ya gwaka irasi bia isindi na other developments ewe tathithwa itwekire mbeca na icieke mbeca iciekirwo itwethire ciekiri thirikari rereo iciekirwe maendeleo yau ya tathithwa. Orengi ne kwithera kwina the county fiscal strategy paper kana CFSP era moroto yayo ni kumenya na kubangania ugaibwa mbechai o mwaka 2023 inaachietire mbeca cia 2023-2024 inaachietire. Meru mwankire ruare turi ntuko 3 aki mwaka thirikari yuthira yukithira wina noti bo burethira bokibwithika. Tuwe kinya bunge bawitikanirio chamani ntuko ya ruya njuma kana kinya Jumamosi na kwithira bakiarira kiontobo na kinyo bukurukia ende thina nende kethira ke yaira.
nyuma ya budget ndi kwithira kithumawa no mwanka yithira ikiara kwa ni muingi nebwithirwe public participation ira ndi ibatire kwithira kiuka kia ntuku mugwanja boni konania kuthumbika yomba kwithira ndi kitarakwa na kwarirwa ni muingi nyuma ya bunge ba Meru kwithira bakiana mendikithia yo yegie kigina kiruterero ngabana ni ruterero executive bakendikithio wandi kwa mukira mirandi ya mung'ana yutikunira milioni 45 mwaka ontubune ndi nebwethire bukireta ntangurutano nabo batigira nindi rwanyiro kwithira rukiandikaira controller of budget kenda atunyera na tetheria kuthiria thinei Margaret Nyakango edragita anteri chili no bakarithia nthiki enda kuria ntaira cia kuthiria thinei no burabuthirie no batara bethire baichoka Meru bakarendi na kwaririo ntubu na muthiene witikaniria ukoni burambeche ikethira ikigana kwa cha county ni over 3 billion na 3 billion ye ilo tukua 45 million itauro 45 million no bora want ita want in direct maendeleo ya ina marietwa noko times 45 million times 45 once i 2.025 billion so kinyawe ngavana no tiara na 1 billion ekuthithia bro kwenda kuthithia so nkariara imbio tumorwa na budget ye 5 million itauro kinya ndururu kinya drinki imwe na inda kurenda kura budget ye ukaro mesaina omenyonge amesaina tiwe ngage wina kirore nako kanyoni karaka Boniface Mongera oringi kethira kaitwithe kia ati nyuma yochokera Meru rutero ngabanani rwethira rukiana mendikithia yo yakigina kira kethira kita wandine o milioni 36 indi kethira kikiragairwa na nindi werune ati county ya Meru itetirite nindi kibanga kigina kia 2024-2025 nyuma yekaro bya mwingi bya ntuko mugwanja ni kubatira kwithira ninde kwina ubangania bo muria bambechi yarambunge there kuruka kia appropriation bill irayuwa burabuongwa nindi mbecha chithirete igete kanira kwa ino ikethira igeta ende bobuta kareka nonto kutena budget nindi Meru ya county kremonto yegi mbecha etiugite burekethira yetumairwa kana kinyochi bangira nataka bobuteani kinya county ya Meru kaiteneka iritumira finance bill ya mwaka yo ngiriele 19 awete the last time to have finance bill ibu 2019 na before 2019 to are 2014 so kurikanwe county ya Meru ni ethire ni ndege kuruka kia budget ya mpongeri ni supplementary budget etigeria ntukuinka ya kia mwaka ya kithirikari yithira yukithira onto abunge bona ririe potiwiri tunibwo kwenda Meru irusi mbecha ira cha national government ira tuongeri so ankora mu Meru na njanji wengo ategere onere between MCAs na governor Kawira Mwangaza no rekote kwa nangu geite kama shinani kure to supplementary budget tutigeria kiumia kabimia biere mwaka yo thirikari yothira ikuonania kwe muntu utegwita ngugihora batigwita na kiaria kire mubango chanchamuka uraware MCA wa municipality wakili Elias Murega ethira kiara kiontobu arawete atiko na weru buru wa budget nonto kaita iya kakadiri weru bwega nonto still eteombeka commit the deadline kuringana na ethran kuringana twege chunkine the last time indageta manto time right na no kumenya nya controller na raise the same I can tell you by June that year into kuingana igete bore ereto bateri etevero budget estimate still itereta create public participation. Are you getting it? When a memorandum but kanira governor, there is what they agreed with. So really June 30th and it has to be ratified kana na ground wananchi bongo bete kanerie na manzau. So you can imagine it might go to. Are we in a crisis as a county? Give us another talk. Phineas Imana garu ya siasa kirendeto Chaweru. Mutongeri wa bara kai mbungeni ya Meru mwendithile na rita yuthi barabara ndamane na kuonokia Kenya murio yooti nende be ya county ya Meru babaritio kombone bwanga vano Meru Kawira Mwangaza mwenda arugo kuona bakiri mpaka ratanurere Meru ni nene na utebeti na mbere mu Meru akugunekana burungu rotongeria po Kawira.
Mutongeri wa baraka imbungi ya Meru mwenda ithile na chumire otoma ntumiri ya kuboreria kire Gen Z barabo uradu Meru kire maandamano ya musonde okigina 2024 kwenda kwira families chia antu baraba ombere kuratho ndene Meru kwenda obera pole sana. Kwina already kijana mungu kana kwite kira antu kenda barabara thiro kuma rutero mawe kwenda omwira pole kwenda kwira family o pole. Mwathani na bekire nye itariri umu na bando nkienda kuga ngochokere kinya Gen Z nkatho nontu obora batherie demonstration ile cha tax nontu actually barire na president aikwa sauti na the same breath nkwenda kinya president umuchokere nkatho nontu kinya we na ombre correspond na kinya omba wikwa matheta yara generation ya youth yari nayo na uretia youth board chumire na kuondokia utongere Meru nontu butitite boya na kigina kemeru kitutumika ura kwairite kenda akuria vijana betu ndene ya Meru County kwenda kubera after nende bakutheta na bao succeed kuriera taxation irerete itakongelwa ndenda buichuria kiuria bori ataxira yo bori itere so far itite atia nontu gwe tax bwethirita bukiria itite ata ndene Meru County bithirita nkitheta na nkiua tutitite bubwana intobia tuibikura nende chiurieni vijana babu Gen Z ndene Meru County chiurieni 12 billion per year. This is now 24 billion chiitite ata yutetheti owata we mukario Meru nondo vijana the generation ya kuenjoy Mandibu the generation ya kuenjoy Merengeti tuichiorie ni mbeje uchibutetheti ata miaka ari kuthirele na vijana nondo nende accountability ibo kuomba twatieni kinya watu county assembly ya Meru kuria chiore bitu turakuria nondo tukuria muno inambecha iwe kaiteni ukauna meneretie ngavana wa Meru Kabira Mwangaza nontu bokuria kwa youth kandarasi kire thirikari yawe na bekirite wirane bou ke manifesto agwe ndiro romba kura no athilunkira muno ngona ke vijana brawe na bonkorone wa vijana ori igyo kuruka iba kuretera kampuni chio bonde wa ba attenders kendo ombo bakuria ahinde ndo kuria miaka elere vijana bana wete tenda ndene Meru County vijana inko mebaretera kampuni ibaretera companies chio kenda cha pre-qualified in the county government lakini bana wete tenda ngoye ku igoyogia mbeche chionde cha barabara oikia Nairobi kire MTF millions of money 1,531 chieta Nairobi milioni charwe milioni kethomba irato tengete ke department yerwe chongo no ikirie na wo ikirie milioni ire chonde chatengi weta waka machibitare no ikirie na wa ikirie utuo kumenya twire vijana bara wete ngwe wete contract ariwa mwanka nende Amero bationete baite ya bilioni 24 kire miaka ele runguru ngavana Kabira Mwangaza imbitonete Meru kwino tonete ngavana agite class KCD ari kwino tonete ngavana agite chibitare kana dispensary ari kwino tonete ngavana agite ajete githima kigunyua ruwi ari kwino tonete ngavana igirita maketi kaburo ari mbecha ire ciitite na ire burita kutheite thete mu Meru ngwe yetu ni utenga twatenga utengu iriti kethani lasivye izindi totengere mbecha kwi kijana aburite kona ngwe mujengone kethre mbeje atotengrete chibita cha level 4 waka kwi kijana aburite kona ngwe mujengo na level 4 yakawa lakini so far utengu iriti Meru Rikuma kirente tuno tukuona kanya kambiraga kunoko eta kuraya chokerete na ateto ingi na baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alangisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Maoa turisa Maclodge nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaigire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiria thaigire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Kamilo aja kwe. Ya, kamilo. Tigani. Ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuja tukangire. Mwere utebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu chutendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa chumbia Farmers Daily. Jo. Chumbeje? Ni utetheria ng'ombe ya wanja weka mapema. Jo. Nedia lilinge. Ng'ombe kwani hatukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri mbio. Siri memwe. Imbakuta kama ja Farmers Milking Surf. Makuta jaja. Jo. Yakaligeria watu kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwere amulo kabuganga iyo nene kwera. Kuote kaigua. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chionde kento biandevia. Tauniye. Ndukene chionde. Nande interview ande bakugunande thieku birendukene chionde cha Agrovet iriri akwe nagwe tulingire thimu kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So Ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care yako nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nataka kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nontu mathaiceterere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ile kama yako kuigua. kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibiromberi ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etetere kariojo tiga ndumekaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndi nyarekana no ina vitamins ina minerals
Chino kwa tukala ni wanyombe. Zuzu nani netoso. Afya Plus. Anki nenye hedhirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanja ange na nyoroka tuona abi Afya Plus. Nasho isumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akue nagwe. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kinya nyuma ya Rais William Ruto wetikiri ushindwa na kuabelia muswanda yo kigena yo 2024 na yuthi kuandamana ndani ya Kenya yontheri wa rende betiri na mbere na maandamano ya Nairobi bakiwa batena betikio na thirikari ya William Ruto no tubo Kenya marakira Kenya bakulukira. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly ona nyuma ya Rais William Ruto kwerithi muthenya egoro tengete janirite muswada wa kigina wa mwaka wa 2024 na 2025 nyuma kuthikira kililo kia imwana bibi muthenya omde ne bithire na mbere na maandamano otabolea bila banganetie. Mujwa Nairobi mwana bike umageria kiri maandamano mama ona kethira na mbere balabe umelio mde ilale nini ikilingitha na balabe umile muthenya wa ere kiume giki na kumba kwithiro bakithukira bunge nene. Wekalia bwa umde hamujwa Nairobi botali bwa polisi yake ajeshi balabale banganite wega na ngari jao jiandoa bakejura mujojo. Gwakagita kamwe mwana barabara ni tomboya bikionekana gukenera jeshi baba na kwirigira ngari no jiao bakimenagiria Rais William Ruto. Let's go! Ruto must go! Ruto must go! Ruto must go! Amo no polisi na jeshi baba takanya bidhura no bieko katika mujiojo imwana bingi tamuthakojo bagikamata wana inya nene na gwekirwa kile malori ma polisi tear gas na jo ikirutaga wera otawethere.
Maandamano mama muthenya omndi methire makithithika bandi agaitia mujiojo Nairobi aitha bandi eguru tabunge nene muna barabara ijerekere garoni ya rais kula imwana bibi bila thititi gukinya kulali ukiri botheri na wekaria bunene aitha nduka jia biashara amuja Nairobi na jo muthenya unde jatinda jempinge a biashara baingi bena wagagu bwa kwithokirwa kuma muji munene wa Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Antubana ne baututira uturo boss vitari na mero level 5 nyuma ya bokureto kuma mawa na araba ngiro risasi baraba kiandamaneso kuringana na daktari banyambene level 4 banki kathomba ne baututirwa sibitari no nyuma ya bokuringo na nchuma ne mabisa polisi baraba kirithanire na kari kiri maandamano ya muswanda yo 2024. Nyuma ya Antu Babethi Kathomba kugwata ngurari maandamano na ija kuregana na muswanda jo watho bwa mbesa mushine maua na kusibitari na nyambele bofo mushine maua daktari Kariuki aritwathia baria barakinyire gutungatira sibitari neje ni Antu Babethi antu arume 11 aria bairi bararingirisa cia kibala baikwa sibitari ne Meru Rifaro Mutindwa bairi bangirisa cia maguru umwe arigitwa na kurekerwa ungi aikwa Meru Rifaro aria nabo batano bangi barari na ngurari cia kuringwa na nsuguma na kugura rwibonda bonda ntuku ya maandamano bathatu barigitwa na kurekerwa bairi baikwa Meru Rifaro na ungi umwe aithitwe njara na gutondokirwa itianga kinyawe aikwa Meru Rifaro. Mnamo siku ya maandamano juzi tuliweza kupokea wagonjwa 11 ambao umri wao yule mdogo kabisa alikuwa miaka 17 na yule amekomaa alikuwa miaka 37. Kati ya hawa wagonjwa 11 tuliweza kupata majeraha ya risasi kati ya wagonjwa 5 na mgonjwa mmoja aliweza kupata majeraha wakati kile kifaa cha kutoa machozi kilipolipuka. Tukupata kifo chochote hapa hospitali ya Nyambene. Hatuna yule ambaye aliweza kuaga hapa. Nayo hospitali ya Methodist itwithiritie ndaka 4 bairi baringi mboroboro cia njara onge kiu onge kauna ndagatero mbere Robins umete ngweni kioi ndutagwe au modern ya kondia thikithiki tuko we maandamano anto pe wanjiria vurugu twaingira ngui ono tare tuinga ngunda mwampane tathirire ndeka 5 ukinya upost ronde ndari ngori sasi na jareni asindi nyuma ya turana sendi mbere tambirire kuri sasi umbere no tundaringo na sendi nyuma ya turira mbere tangwe bonda ndarathiirwo mawa de shughuli ine ciakwa ndikurathiirwo nda macokirwe na hospitali ndoda udumirwe thainkuendelea boya. One of them alikuwa na severe bleeding kabisa, but tuliweza kumresuscitate na wote wakastabiliziwa, and 3 of them lazima wangeenda theater na wakafanyiwa what is called definitive treatment. Wakaenda theater na wakatukasaidia kustop ile bleeding, and so far is like day 2 kutoka sasa wote wako sawa. So I want to say that as a hospital we are happy. Na kuniondira kagitene gaka bariungiritwe ni MC wa Bonge tandi MK kiogora tawe mutongirio baba ingi mbunge ni akaunti ya Meru na Mithika Mwenda Mzalendo muteteri Kioto na mutongiria wa kiama kia Bagija na tungi baba barira mbesi ria cionthe cia gutungatura sibitari-ini kanda kinya sibitari mawa ntukena arua kureitha ndakaci yetu irira arathirwe tukwira kuraria maandamano mawa town Omo baragwatire stray bullets bae biashara ni ciao kuringana na story raba umbira uraba arathirwe na mbere pole sana ge family ciao imbije sidoritiki kuruka irago nene akiribo bongo no ntoba pain kinya time iraba teri kwitwa ba sibitari na choke na ndiburi askari betu baraba na Meru na Kenya yonde bona ndakasi thiria maandamano jo ruira Kenya kinya babu abo kuruira te abo kuruira ndwaci yao maandamano jaithagwo against finance bill jarari jagutethia Kenya na jakuguna mwananchi wa kawaida teka bararwa andu aciao kenda kwambiria kubaratha niulize our county commander polisi our county commissioner pia uweza kuongea na polisi wako wakuwe na restraint whenever kuna demonstrations
za peace za vijana, hata kama ni wa university ama kama walikuwa na banda sababu ya finance bill. The use of force from police officers is unwarranted. Kikisa anabatu barita beta hospitali beta kurukira musie no bamwe baba kinya batari mandamanone lakini atu ebonde kinyetheri barari mandamanone ibarare right egwetia birabye biono ntu batari thirikari ye bonde baroka bakina turoke ni inda twete twatare thirikari twatare Ruto twatare MP twatare batu itwaromba kura lakini antu beta batindika antu bara bayukio nene ntegweregira unene bura batarairwa iwa kurita ngugigi no nto manto yayo manitie na kurea kuthikira antu MP baeta bakanenkerwa milioni 2 banenkerwa milioni 2 baeta bakaringa kura antu baberare twina thina tutire ana babera tutena ngugi babera utuko tutire ya turara na mpara na iburo na kinya baraba onge biba amatukite be kumatuka parliament na baro amwe na kura wa birabarete ibya kuria biobonyore bire MP babari yakura basingilete ko impare bengite bari wa kibatio nambia sio ita hospitali kinya bakaswa. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Kiama ithurano na mianka MBC re karungamire ithurano bimadani muthenya uyu nikirite akari na arimi wirane ati ithurano bibigethe bibia umwana weru na bwarimi ne barombete kuthira kwina mitaratara kiri uthuri bwerekeire boberu bimadani na rana yo koti yetie ni rungikite kithurano kareka nture ne akitharene electoral area runguro factory ya michimikuru. Arimi bakemera kya majani beregeri gochumira rojo kudurerekeria babero ba factory shao kiri mongo jwa Kenya kithurano kiria gikethira kirungamiri ne nkiama ya MBC tukiaranire na murungamiri wa kithurano kiu kiri factory ya Kionyo Doreen Ngaki ariuga bone beibangite bokungana na guita na Pius bao na nini bao wamwe na barabaka ringithia kura gutigira neba kwa murimi kithurano kiri na umana weru. What you want to promise arimi ba Kionyo like a returning officer wa Kionyo and then kubu promise we will deliver free, fair and credible elections. Madam Ngaki na tariritie factory ya Kionyo iri na rwerite biu bierekerie 18 na bari na itobia kuringira kura 24 ituo biri atariritie bikarugurwa themo cia rukiri na bingwe tha kenda ciogoro no taribwithira bukiambirio rio na Madam Ngaki akiwa kirito bionthe bikethira bire no karia bokungana akiugo gituo gitengeri bolisi baire na tukarugura ito bietu kuma tha imwe cia rukiri na gituo gikaingwa tha kenda ciogoro kwa hivyo itukuria arimi gucumirie na njira ya weru muthiene kiria murimi akwenda kenda karinga kura yawe ni jumoja mutamejojo mwanka jumwe kibande na gochikia gituone kuringa kura ariwe wengwate tumene ukendekana kwithira wina kibande giaku mutamejo mwe jwa kuma June either June 2023 to May 2024 just mutamejo mwejo waju kungina kwarimi ba majani banteresha kego yegembe Southi na boba geshumiria kugabare na witikyo na wirigiro bunene kirinkia me MBC ikaba kidurano kiri na weru na uma ikiringithana na ukaberendere idurano biaerekeri baba majani biathithikite na njira ya murorongo weru buratwe na bothai na arimi bara bambiyekite ni ati ithurano bia rindi bikethia bibia weru na uma no thirikari ni menyera yongwa urakwagarikira raundi ira nirio iraritire IMBC iturungamirira ithurano bietu mwaka yu last time itu aturete na ituritie na wingi sana lakini on the process barabara yo bondi ba witnesera burakura cietheriete ciakarire anto baumire raini-ini cia sente wingi cia baroma raini-ini kio lakini thai twina uma pio gutikura kinyetu kinyemwe
igeta bobuil itikanina rwangirura rwa IMBC ruraru yito turungamirira kura na kunteresha kithare rungu rwa factory ya mishe mikuru koti yethere kirungika kithurano kiri gituo kiu nyuma ya umwe warwirigite na rietwa Nehemia Mugendi gituone kiu gute wa Omea Ndebe na kuigwa tinganiri ndikirerikanaga atakinyite kirungiri ithano Mugendi uria gwikinyite koti kurungika mutaratara jou vano onde kurwamia kithurano kiu ruyu tabobo miona toerwa kithurano kiu kirwame as a certificate of agency to defineirwe kilo ira chikwendekana utumirika kuringithia ithurano bia mujimuguru nontoni binko bwithia ni untu babuke ya utumirika te untu bo kwaninka no untu bo murimi ura wenda kwenda kwithia kirwame tene kiu kia director inyi ithurano ya bikia 2027 mwanka tha itura arimi amayani tutiko mekilia ni kwenda kwithia itumirika toeta na mujimuguru kilo 5 toya na factory toya na ibandene twambire kilo 2 ende au tutikomea mwanka tha ikilia ni gombe itumirika muntu aithira ibanga na akemenya gira atumira kithurano no ikeyete report rando cia weru ria kwarieto ni Mutugi Kare Ore kemera kirumiri ni mathina kathumba muno ntereche mboa atwire kuma university mwanya ne beyite amona kuwa kinya kwethira kwibaba kuwa kemera kini ulebi kwena moguni kathumba ya kumania na kemera ke athuthuria baba kiarebu wete ne babwethe tinto kathumba kumania na kemera kaitene kato kwemira itite na mbere kuringika ome na kinyandene Kenya athomi athuthuria kuma cukuru Meru University bawete amona kwithira kwina intobiele bitumite agekiro kiwangone kenda watia mbogita ina intobingi nkurukia 40 bira kinya bie nogu nikire ugima bwa mwiri bwa mtu muno mantu ne yegie murimo ya sukari in Mirand Mokawi are vulnerable in terms of protein, fats and carbohydrates. It might be very low, but it's very good in terms of fiber content and also the other chemicals we call nutraceutical compounds, which maybe they don't contribute to nutrition, but the other benefits to the body. These are the ones we are calling phytochemicals. From the world statistics, the number of people who are becoming diabetic and hypertensive are so many. One of the effects which is so much noticeable about Miraa is the anti-anger effects. So if we can harness just one of that, it will be a big game changer in terms of products we can harness from Miraa. The other chemical is what we call flavonoids. They are very good at anticoagulants. So from the medical point of view, also observational research has been conducted and the papers written. If you want to countercheck from the Meru region, for example, areas like Kaderi and Maua, we can compare two of those regions in terms of hypertensive and diabetics. You realize that people from Miraa chewing areas, actually, we have very few cases of diabetes and hypertensives as compared to people who don't chew and from regions which take tea milk and other things. Kuringana nabo bimo bitumi biratongeria bambwa bakweya na kiritali rero kuinga wendia bwa kimera kege county tiao ni ato tumeri bwa kibu kuthukia ntumitwe untu bawete bote na musingi kinya nini. Because the aspect is that Miraa and Mogoka is causing people to behave like zombies, but in Meru and Embu where Mogoka and Miraa is consumed, we don't see zombies. So there must be another effect that is contributing to that kind of behavior and mannerism in coast rather than Miraa and Mogoka. That's what the government needs to get. What's the cause? We know the predisposing factors of what causes mental illnesses and what leads to other behavioral changes. So if Miraa was to do that, then Meru should be leading in terms of mental cases. Our mental department in level 5 should be full with all young people. Na manto na yegi otumeri bwa kimera ke na inya yosiari. Fortunately, I've worked in Ministry of Health previously before I joined teaching, and I've worked for 10 years at Nyambene level 4. I used to work in the maternity department, in theater department, where we used to do around I participated in 3,000 cesarean sections. And out of the 3,000 cesarean sections, I can tell you, for every 10 children who are born per day, 8 were boys and 2 were girls. Those are statistics which you can go and check. And these people who are giving birth
to these children. There are people who are aged between 10 years. As you know, teenage pregnancy is so much in our region. They are very young people who chew miraa on daily basis. Mukaririete Ombondi ekwaya na kigina ya kubwithio nthuthuria awite kwinetumika thirikari kuongela kigina ki kenda kumbethia weti na mbere nkuruki. We do have a lot of good works that have been done and kept in the shelves. Dissertations, theses, breakthroughs, innovations, and we don't seem to be putting them out. We teach, do research, but we are very poor at really communicating, getting such an information out in a manner that is likely to be understood. Kenya has good research within the continent. Don't underrate it. We only have to push 2-3 steps ahead. Bareti gitara kigomano kya bithatu kyo thundhuria ke cukuru Meru University. One of the very focused research team in the university for the last almost 10 years is actually research in miraa, research in Muguka. And that's why we are building an institute that is called MRI, the Miraa Research Institute, specifically to do research in miraa. In terms of value addition, what we have done here at Meru University, we have developed an infusion bag. You will see it at our exhibition where you can infuse into tea. We have developed and patented a miraa chewing gum and also a Mugoka chewing gum. We have also now come up with miraa kombucha and also a Mugoka energy drink. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Beta wa Mukiri, wa Mithika. Atongerie borongiro kuthetera arimu Rokupet ruwete rukabangania memba Bob Ogome kwa tuika TSC bakandi nje tio tungata bogo mwere kenda baraka kuthinika ushwana na utungata bo arimu ba barua baita wa mbesa inde itikinyakire ya nebo tungata pakia TSC ntuko mwanja kubwethi ontubuke thia tio pete mugomone. Ruvonge rwa arimu rwa Kupet thiini wa kaunti ya Embu ni ruravecana mukana wa mithenya mugwanja ati nimagukorwo makiga miro yao nthi wakorwo marivi mao maria matinaguo wa mweri ma thibitari timakorwa matwaritwe thiini wa thibitari ngurani thiini wa kaunti ino. Kuringana na Secretary General wa kiama giki niwe Jacob Karura arauga ni mageretie kwaraniria na mwandiki wa arimu aya niruo ruvonge rwa TSC rutigirira ati ni rwarumirira mbia ino nginyagia mathibitari niguo arimu aya mavote kugunika no ati TSC matikoretwe makimava utethio wa guonthe. Guku akiugaga enge yao aria arwaru gwa kavinda gaka kwa mararikiriria gwika misango kuona matire na undu wingi wa gwika. Arimu matira vewa ndawa thibitari reta awamina ngas teneri na thibitari ya Imara. Arimu marathie makandikirwa makathimwa no gutie na ndawa na turerwa thirikari ndi anatuma mbeca mieri kenda turahoria mutwandiki Teacher Service Commission avote gutuma na mbeca kwi mathibitari vau kenda arimu athira mbere gwika guthondekwa. Mateta maria marivo kuma kuri thibitari ngurani ni atete amukirumbia cia urigiti wa arimu bari mieri kenda riu na bari ariu mararega kuva arimu aya utungata wa guonthe. Complain ya thibitari mai nayo ni ati thibitari mate arive mieri kenda ni insurance yetu ira itagwa Makel ire manager scheme ya arimu koguo tuwe turegua twina thina na ni turauria thirikari ni turauria the insurance itself AON mavote kunyita uvoro uyu niguo marengere thirikari marengere thibitari mbia niguo nacio thibitari ivote kuthondeka arimu wetu. Gukuriu makiugaga wakorwo thina uyu ti ukorwo ukirumburio vari kiumia kimwe giuku ni magukorwo makiruta arimu ao irathire maige miro yao nthi na kururungana nginyagia magwate kivoto kiao. Tungituika undu ucio tuthondekwa ni tukururungana ta arimu niguo tuthie tumenye niki kiratuika ati mbiri arimu manukitwe arimu ni manukagwa mbia cia thibitari itirarenganirwa kwi the hospitals niguo arimu mavote kuthondekwa. Tukauga kiugo kimwe ati kungithie na mbere oguo twe arimu a Embu ni tugwitana na ni twetana no nginya tugome tondu guti undu tungituika twina arimu arwaru na arimu aya arwaru matiratiritwa thibitari. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa Musiri. Mwandiki munene wa kiama Kenati Nyambene Maore Kabuchia ne TSC atindane kwa ndinjari mubanji CS braba gomere mwambiri yotamwe
no tuno kioto kioba uswa kiaria wete TSC ibati kwandika arimu bana mitaratara ya tanambere ya withire. Nicholas Chabari ena ntetoi kithomo ikikwenda kuwatwa na inya yonthe. Justus Maore Gokabuchia urani mwandiki wa kiama agia kutetera arimo kia nati Nterino Chinyambene aliuga atiri kithomo kibatiri kwithirwo gigikirwo abonene na kinya kiama ya kwandika arimo ne gatija kinya arimo Oban Junior barabara ithiritwe baina maandamano bakithetagira aki ichiao nonto bura baugire ati bakabuta barabara andamanite nonto butabatirie iturana kathina tamune weji artani beto ba junior school ba tura strike lakini kureana bamwe baraerwe ba choka nguine, lakini nashukuru Senate ya Kenya ingochokeria kadho Kenya Parliament ya Kenya na KNUT nonto wameshikana kuona ya kwamba ana barabara ombere kuirwa bakwa laid off ni Teacher Service Commission ba uchoko nguine na itukwirigira the urungo back na baka endelea kuritana bare atani na batetiseka. Maore ariuga ati kuma kiama gia kutetera arimo kiongwa ikiaugite ati gutire mwarimu abatiri kwithirwo kuma akolenji arafu andikwa ari mwarimu wa kuwatira indi abatiri kwithirwo kinenkerwa ngugi buru na akathina mbere na kurutira akenya angugi na kogwe bo batiri kwithirwo bakithingatirwo kinya TSC ati batiri kwithirwo ikiuga ikabuta no arimu noriko. Hii ni makosa na haipaswi kufanyika. Kwa hiyo tukuromba TSC realize mistake yu anabara ni akibeta cia na nyedu tuwa buraba kuwa nibo uma no nto mbere KNUT ne weto temu nto batara kwandikwa Kenya are intern ate ai mwalimu to abatare kwa andikwa directly because after timu college njiro kathoma obatare kwandikwa straight away because the government must have plans cha antobara utrain kenda paminya ukumanguine. Kumegebe North, Petan Class, Chabari. Auno tukinya muthia hiyo nteto chiwero nguchokere nkatho no tubuko do watanrite na unna nkatho chemo wanya kire bora bonde bakinya nditi nteto chio tukboru ari hamwe na mubango yoaro ya siasa. Muna to mathithio au kari Purity Richard. Good night and God bless.